hlakani Afrika-Dzonga hlakani mixer mgana lona FM na ku hlanganisa ku langangisela stage xi ri kona namuntlha imsumunuko siku ra vu 12 ra n'hweti liya ya Mudyaxihi mana magidi makumembiri ntlhanu mina ni khalanga Pat Mathebula ku amukela ka siku ra nkoka swinene eAfrika-Dzonga ne le misaveni hinkwayo siku leri ku xiximiwa ku vaongori siku leri International Nurses Day namuntlha ku ri siku ra vu 12 ra n'hweti liya ya Mudyaxihi vona siku leri ntiyiso hi nge pfuki swi rivele ku i siku ra vaongori leri hi ku vaongori vo va tirhaku hi ku hiteka vaongori vo va tirhaku hi ku tiyimisela vaongori vo va vona ku leswaku ku hetelela ku va na ku antswa eka xiyimo xa hina xa timhaka ta swa rihanyo hi ndlela yeleyo se vaongori hinkwenu na ku saseka ka n'wina na mihlovo leyi mi yi mbalaka ngopfungopfu loko mi mbale swo basa man hey loko mi mbale swo basa ha swi vona ku i siku ra n'wina swinene se ni kombela vaongori hinkwavo lava nga koho mi yimisa mavoko ya yimisani mavoko ya cancer swinene i siku ra n'wina leri namuntlha ni tshemba ku loko a ho va na nkarhi a hi ta bula na n'wina hi twa ku mi ri yini kambe ha cancer swinene loko mi ri koho vaongori va hina ha tinyungubyisa hi n'wina i siku ra vaongori namuntlha hi ndlela yaleyo handle ka sweswo mixer wa munghana lonene FM yin'wana mhaka leyi lava ku bula hi yona eka nhlekani loyi ta va ka hi rhurhala Professor Hlengani Mathebula Professor Hlengani Mathebula hi bula na vona laha andhaka loko ku ri khale ku ri na nkulukumba wun'wani a tiyimiserile kumbe a tsala mapapila a kha a hlasela ngopfungopfu i za fika laha swi hlaselaku na rixaka na vice chancellor wa Tshwane University of Technology a hehla swi swo ka swi nga tiveki ku hehla ku ongeti vice chancellor ve le ku ringeteni ku cinca makungu ya ku va Tshwane University of Technology yi nga ha vi kona a Giyani tsalatsalile a tsalatsala swinene ivi ku hetelela ku va na xiyimo lexi xa ku va vanhu va hetelela va twa ongeti kumbexani professor va fanele va vulavula kambe loko munhu a kha a vulavula swilo a ke vutivi swi fana na ku dodomana na nguluve ridakeni ku dodomana na ridakeni mi hetelela mi va na ridaka na n'we ivi se swi nga ha tiveki ku nguluve i mani n'wina i mani na koho loko mi miyela na koho ku tlha ku va ntlhontlho hi ku loko mi miyela swo twa ni nga ri swilo leswi swi vulavuriwaka i ntiyiso seke i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'we kumbe angula vukuyini hi toho hi ta va hi kha hi bula na vona hi ntlhanu timinete ku pela vona ya n'we nhlekani lowu kasi yin'wana mhaka leyi lava ku bula na yona hi bula na mutshamaxitulu wa a hi ku hi vitana Ngoveni a ta bula na hina hi byela ku yi fambe njhani nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri eMopani kambe swi tikomba ngeti mutshamaxitulu va yime ku lunga ku va nga bula na hina hi hafu ku bela vara ya n'we nhlekani lowu wa Xikwembu kasi ke handle ka sweswo hi ta tlhe hi yisa mahlweni mhaka leyi hi bula hi languta na timhaka ta na muhleri hi ku angarhela muhleri hi a nga ta hi nyika timhaka leti hi ku hatiseka ku kahlekahle ka tipolitiki ta vandla ra African National Congress a Limpopo ku nga va kha ku fambiwa hi gondzo kumbe tlhelo ri hi ta bula na tatana Elvis Masuka hala eka kotara ku nga sipawara ya mbirhi nhlekani lowu hi ndlela yaleyo sweswi lava ku twa ku hi khometi timhaka kwalaho nga kona hi le ka 0860002543 hi ndlela yaleyo tlhe hi langutana na ka mina ku bula a hi kumbexani hi ta bula hi tlhe hi langutana hi timhaka leti ti khumbaka leswi swi timhaka vudyelwani bya hina na matiko ya le handle ku vulavula hi timhaka ta ku swin'wana swa leswi endlaka leswaku van'wana va valungu va teka xiboho xa ku famba Afrika-Dzonga i mhaka ya ku i mhaka ya leswaku va langute timhaka ta ku a va hlayisekangi kambe un'wana nge a hi valungu ntsena va nga hlayisekangiki na vantima a hi hlayisekangi matsundzuko a vhiki leri nga hundza hi kha hi vulavula hi hoyi ya ku va wun'wani a vonake a kha ku a nghena ku ri na vanhu lava va nghenela ku vanhu lomu tindlwini va va tekela swa vona va va dlaya va va pfinya va ndla hinkwaswo leswi se hi yo mhaka na vantima a hi hlayisekangi se i mhaka leyi kumbexana a hi ta tsakela ku twa n'we ku n'we mi angula vukuyini ka mhaka yeleyo nomboro yaleyo ya ntolovelo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela se sweswi hi sungula hi twa wena ku timhaka leti wena nga khoma to ku nga va ku ri tihi kwalaho nga ko nhlekani lowu hi ndlela yaleyo 0860002543 kusukisela kwalano hi hafu ku bela awara ya 12 hi laha hi ngeteli hi ta va kha hi dzika hi languta eka timhaka ta vuhlayiseki hi langutana timhaka ta hoyi leyi ku vulavuriwaka hi yoho eka
timhaka ta vugevenga na ku lwisana na byoho hi ndlela yaleyo se sweswo hinkwaswo mingisero munghana lonene FM eAfrika wa vulavula eka hi ku haxela na T kusuka haleno eMasingita Mall ile Studio 1 eka nhlekani lowu ka nongonoko lowu humelerisiwaka hi Ncindani Eric Mabas se hi ku mingisero wa mina ni nomboro 0860 002 543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 na loko la ku tlangela na vaongori leri ku nga siku ra vona namuntlha na sweswo hi nga tsakela ku twa wehe ku u tlangela na vona hi ndlela yihi vaongori va tiko reru vaongori va tiko ra Afrika-Dzonga lava va hlanganaka na vaaki hi ku angarhela lava va hetelelaka va langutaka timhaka leti ti khumbaka ngopfungopfu ka timhaka leti ti khumbaku timhaka ta vukorhokeri bya vona hi ndlela yoleyo se ni lava hi bulanyana n'wina mi landzelelaku timhaka ta TUT na leswi swi tsalatsariwaku la swi hehlaku timhaka ta TUT ku na swin'wana leswi mi nga tsakela ku va mi bula hi swona hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina hi hafu ku bela awara ya 12 na leswi swi fambisaka swona ka nhlawulo loko swi ta ka timhaka ta ku hlawuriwa ka swirho swa vufambisi eka mavandla eka swifundzatsongo swa Limpopo ya le Capricorn veri a yi kungelangi ya le Capricorn veri a yi kungelangi hikokwalaho ka swiphiqophiqo sweswo swi nga hetelela swi tshahiwa kambe a swa ha tiveki na ku yi ta kungela rini xiyimo xo tika xo lexo mingiseri wa Munghana Lonene FM 0860 002 a hi twa mingiseri wa mina ku khomiti timhaka nhlekani lowu a hi ringeti la hi twa ku loko no pressa la ku nga nghena munhu na hello nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene kalanga mpfukini pfukile njhani papa hayi mpfukini akhense mi photose kona mphotosangi ndhawu ya wrong akhense ya mina ni ku swi famba swi tika la hosini dokodela Popi a ni ri na ku themba henhla ka vona a ni ku ta tlangela futhi na vona namuntlha va ni khomise tingana i premier hikwalaho yes mara onge ti va hi fiyirini ri vaakatiko va Rotterdam a va hi tshembisi ni khalanga ndzhaka loko hi ta va hi ri na hu yisa mapapila laha yo kombisa ku va kombela ku va ta Rotterdam va hi tivise ku va tata hi ti 12 hi sungula ku longa hi prepare hi byala tihomu ta ntlhanu premier vo huma hikwala a va zangi va ta veka na nomu hambi ku hi hlamula kunene hambi ku hi foyinela kunene kumbe ku hi tsalela papila va ku no tivani ku hi nge hi swi koti kuta hikwalaho ka swivangelo swo karhi vo heta va decide ku nyamalala loko ha ringeta ku va fowunela a va ta mayelana na yini ku na ihuyihuyi na issue ya vukosi leyi nga kona a tikweni ra Rotterdam kambe hoyi leyi mi vulavulaka yona ya timhaka ta vuhosi a Rotterdam a hi leyi nga khoto yi le khoto se loko swilo swi ze swi ya khoto swa ha vulavuriwa njhani hala handle Popi hi voho va nga fika va byela khoto va ku ri no a mhaka leyi ya vuhosi byebyo a ni yi tivi yo lava ku ta va vutisa no tiva aka vona ku loko vo ka va yi tivi a va vulavula hi mhaka ya yini tsundzukani ku loko hi ya khoto a hi hi ku swi tsakela because ni vula ku mara a mi la ku va vutisa kwihi a mi la ku va vutisa hi leswi vukosi byin'wanyana byi na ti-challenges financially ne ixo yima tikhoto yimisa hi van'watipolitiki va vandla ra ANC yi va yi hume nteteni loko hi n'wi vitana Dr. Popi a hi la ta fika hi n'wi komba ku hi munhu swilo leswi vulavulaka hi swona hi nga swi kona tshama la hi ku komba swona a nga teli ku jaja ku hi hosi kumbe wa hosi a tele ku nyikiwa swilo leswi a kanetaka swona mi ta tsundzuka loko ze hi vitana murhangeri wa hina hi ku murhangeri hi kombela i endla leswi nga kusuhana hina i mhaka ku a hi swi lavi ku ndlela ya swo yima patwini ku hi pfala patu hi holova na va swimanimani hi pfalelana hi xihina na ku mara vaaki mi nghena njhani ka timhaka ta vuhosi hi ku vuhosi i bya ndyangu n'we vaaki mi va mi kha mi nghena njhani kwalaho sweswi va nga tshama va vula nkulukumba wun'wana va ku xigolonyana xi le koki ka timbhongolo mo hi lunghisa kona a xi koki timbhongolo vaaki va hlupheka hi ku loko va nga ri na hosi a va koti ku pfuneka loko va fanele va tsaleriwa mapapila va fanele va tsaleriwa hi vavukosi loko vavukosi va nga recognize-wangi va nga langutiwangi swi loko vaakatiko va sala va ri ku safarini leswi vulaka na switandi swi hela swi nga hlayisekangi munhu un'wana na un'wana i ta tiendla ku rhamba tikweni so hi avoida sweswiyaku na vahlampfa va nga tali va karhi va pfumala se ni pfuneni ku twisisana n'we tanihi vaaki miri a mi yi khoto se loko ku ve a mi yi khoto
ka ku rhamba premier na ku ya khoto ku rhange yi ku rhange ku rhamba premier se ivi va nga leswi hi n'wi rhambelaka swoho premier a hi lava ni vula ku ni lava ku hi kota ku vulavurisana hi famba swin'we phela ku rhange ku rhamba premier ivi va nga ti a hi swona se ivi n'wimi ya khoto se swi vula ku loko liya ya ku rhamba se yi hindziwile hi ku se mi swi voni ka vatangi ivi mi ya khoto se hikokwalaho va yini sweswi mi kuma hava lava kalanga loko va tsala papila vo vete va ta langutisa mhaka leyiwani a handle ka le tikhoto a hi ringeta ku lava ta ololoxa mhaka leyi a handle ka le tikhoto right ku taka vo na loko sweswi hi vulaka swinge loko a vo lo hi tsala papila va ku ve nge swi koti ku ta hayi ku va hi tsala papila va hi byela ku ve le ku tiya ivi va byela va nga tangi hi xo xiphiqo mina papila ra vona ra ku komba ku vete ve le ku tini a va ku va ta rini a vete va ta namuntlha hi ti 12 hi 10 o'clock nampundzu hi yo mhaka hi nga sungula ku longa hi longela vukona bya vona hi yo mhaka hi nga ri na mani papila leri hi ta kota ku va vutisa hi rona ni na rona na mina mi nga hi rhumela ni ta mi rhumela rona hi nkarhi wo ka u nga hi teki mbilu hi rhumeleni hi ta kota ku va vutisa ku hikokwalaho ka yini va mi tshembisile tanihi vaaki ku va tata ivi va tlhe va nga ti ni le ku mi rhumele ka rona khalanga i ntiyiso sweswo a no va sukela a va hi khomangi kahle va tshama kha va swi tiva ku a va hi khomangi kahle ene va swi tiva ku matimba yi le ka vaaki ku tshama laha xitulwini va nga tshama ka xo swi humele ka vaaki mara hi ta vona ku ya mahlweni i ntiyiso ta mi rhumela rona papila rero ku va disrespect tindhawu ta wa hina na community ya hina ku na vanhu vo tala ngopfu nhlayo yo tala swinene leyi nga tshama laha yi rinde vona va byela va nga tangi ta mi rhumela rona ni tlhele mi rhumela swinepe swa vanhu va lava mi swi vona va ntshungu walowo na tihomu ti nga dlayiwi no ni rhumeleni hi ta yi teka kusuka kwala ni khenseli mingiso ra mina khensa ka vula loko ku ve mi va tshembisile ku mi le ku teni swi kahle ku mi tlhe mi vonaka mi yile loko mi va tshembise ku mi le ku teni ivi mi nga yi se i yin'wani vomhaka yeleyo mingiso ra Munghana Lonene FM kambe ke loko ha vulavula hi ku tshembisiwa ivi va nga yi ku na un'wana a nga ni rhumela papila ra ku a ku ri na ntshamo wun'wana wu fanele wu sungula namuntlha kambe a wa ha sungulangi ni ta vuya ni mi byela ku a yi ku yini na ndzhaku ka sweswo kambe sweswi a hi yinini ka muyingiseri loyi ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene Hello, Butet. aye papa Pukila na la ku ya ngula ka Department of Health le ka Central Mpumalanga. So Mary Department of Health. Okay. Ndzawulo ya rihanyo. So loko na swin'wana vona u nga swi tshamisekangi loko u ku wa complain hala a swi koteki loko ku wa complain hala a wu kumi ku pfuneka no vula ku ka vavabyi lava va ku transferiwa lomuya ka swibedhlele swa le swikulu swa va-academic hospital mafambelo ya ti-transport lamaya loko va kota ku ma categorize ku muvabyi hi xiyimo xa ye i need xitransportani xa so lexitsongo xa comfortable ni ve famba na n'wana wun'wanyana matwa ku a le hansi a nga tirhi u womini mara i khandziyisiwa basini lera lerikulu ku tele mi swi vona ku loko a fanele a khandziyisiwa i ntirho loko a chichiwa i ntirho na va-driver a va na plana ku n'wi khandziyisa so ni vona a nga ri department ya loko i fika laha ka xiyenge lexiya yi le ku tsandzekeni vavabyi no hleketa ku loko a suka a khonuka a ya a Steve Biko a karhi swirho swi nga tirha a womini a nga qualify ku a nga khandziyisiwa bazi lera lerikulu ka fika rops at least loko o khandziyisiwa the private nga ri swi va a nga va comfortable nyana nto swi ni vavise ngopfu i ringeteni ku la ta vulavulanyana na madrayiva leswi vhele loko fika kwale a ni ku hi va ngitshingitshi so a va hi tekeni nhlokweni hi va ku dya ririmi hi va ku vulavula ririmi ra manana n'wina loko mi ku mi vulavula na madrayiva a mi vulavula na madrayiva ku ri n'wina mani ni vula ku ri n'wina mani ka mhaka leyi no na me a ni famba ni ri muvabyi ni famba kwale se ni ringeta ku kombela driver ku a swi koteki a nga arrange-eliwa kumbe a no n'wi tiva ku swi nge koteki ku arrange-iwa transport n'wana ma swona ku loko a khandziyisiwa basini i ntirho ma n'wi vona ku swirho swa ye a swi tirhi i womi ma swona ku mi khandziyisa basi nga ri lerikulu Bushbuck laha no hala Mpumalanga loko mi fika rops
va mi khandziyisa tibazi ta letikulu ma ni twisisa i ntirho ku khandziya switepisi swa le henhla ku n'wi chicha ntirho loko mi fika garachi i ta sacrifice na wo ri muvabyi u za u tlula ku lisa mutswari wa yena a yehla mu n'wisa xiyindlwanini loko a fanga khandziya ma ni twisisa loko mi fakele mi chika i ntirho se swi tika ngopfu ma ni twisisa na mina ni muvabyi mara mi nga ta va driver va kona a wu twa ka ni wa le nkanghala a ni wa le mapani inanini and most xi ni nga xi vona Bushbuck loko u huma tintswalo na le mapulaneni loko u za u fika Robs u le traveleni ngopfu ku ve ni u travela u ya a swibedhlele swa le xikulu a va driver va kona va pfumela byela ku n'we va tintswalo na le mapulaneni ma hi ta gcina n'we mi endla pa mi khandziya mi ri over mi khandziya mi tshamisa le xitulwini from Robs to Pretoria ma swi vona u khandziye u lo tshama ximbedwanini xa ku a wu va comfortable mara vuvabyi ya department ya le ku tsandzekeni veza hi hlamusela ku wa mi nga teki ku vavabyi va le Akhonok na le mapulaneni va khandziyisaka bazi rin'we va kongoma Joni Witbank Street mi tshika ku va pangasa na munhu wa le Nkomazi is totally wrong na mavabyi ma hi ma hambanahambanini ma ni twisisa va fanele va hi katukaraza hi vuvabyi bya ka hina mara loko munhu a za va parallel un'wana u kuma ku minenge a yi tirhi swa vava van'wani va tin'wana ni fambe na vo mutswari vo to ni khome loko ni vona hi lava ku minenge va tirhisa leya ya ku fakela leya mara va khandziyisiwa basini loko fika le u assistane u tirha na ntirho wa fanekele u tirha vo and number 2 ko va driver la ndzeni a ku na wun'we wa loyi a nga endla first aid kumbe wa paramedic wa ku loko u tshika kona any emergency i ta mu assista it means the driver i fanekele a stopa bazi anywhere a pfuna loyi a vabyaka se hi hetelela hi swona swa Department of Health la Mpumalanga nga ri a hi le ku tirheni manana nga ri ku na lava tsandzekaka mara xikombelo lexikulu a va ringeti ku loko munhu a ku bukeni xibedhlele xexo a va languti vuvabyi lebyi a nga ka byoko mi ka xiyimo xexo hi nkarhi wolowo ku lweyi i vabya ngopfu i lava ximovhana lexitsongo not bazi i ya khandziya njhani swirho swi nga tirhi a bazini i ya tshama njhani a basini ya swi ni va ngopfu na malembe Bushbuck ni famba hi ro basi lera mara loko mo tshama hi kumela manana Sasekani Manzini va hlamusela ku a va ringeti na ku a vavabyi va le mapulaneni na tintswalo a va va zameli transport avo straight because loko va fika Robs va hlukumisiwa va hluphiwa mene I witness famba malembe hi yo a hi kona mi kumela vo va ta moyeni va ta hlamusela ku why va famba nemetwel papa Kansas ne papila leri ni ri kumile ri ya mingse ra vulavula hi rona kamba hi lulamiseni ku a ri te premier ri te ri loko ri hlayiwa ri te this serves to confirm that the Limpopo provincial government will meet with the Dubula Royal Council and the community on the 12th of May 2025 at 10 o'clock at Rotterdam. Arte Premier. Sweswo rona ntiyiso ri vula sweswo Roma Office of the Premier ri ku mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu ta va xiphemu xa ntirho kumbe yi ta va na nhlengeletano na yindlu ya vuhosi ya ka Dubula na vaaki hi awara ya 10 nimixo so swi ta vula ku ri nkulukumba Rhudzani Murovi lava ku vutisiwa ku vo hi vo va fanele va vutisiwa ku hikokwalaho ka yini mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu nga ha yangi eka Rotterdam ku ya hi laha a va kunguhate ya kona sweswo hi ta swi sala ndzhaku hi ndlela leyi kambe a ri premier ri mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu nga rhangeriwa hi MEC wu nga rhangeriwa hi vo premier va nga rhumela HOD swi tele leswi nga endlekaka hi ndlela yaleyo kambe hi ta yi landzelela hi twa ku xiphiqo xi fike xi va kwihi n'wana lo tsala papila a nga ndli nchumu hi leyi mhaka van'wani va hlayisa vaaki mapapila i ri hlayisile mingiseri la papila kambe un'wana a nga landzelelangi hi ta swi twa ku i mani a nga landzelelangiki kambe hi tweni ni un'wana mingiseri loyi ni hlekani hi pfukeli minjhani bota mina hi hlayisekile a Kenza hayi ni ta nghena ka leya vaongori hi karhi hi tlangela na vona hi ku hi vuyo vaongori va hina va Afrika-Dzonga lava nga khoma la ku hisaka i na ku vula ka n'wina mpfaku muku va kona lava va endlaku swilo swo ka swi nga ri kahle ku nga ri vanhu hinkwavo hi ku ya hi hina munhu wo fana na mina hi ku ya hi hina hi ku ya hi mina ya ndzi na experience ya kahle ngopfu na vaongori especially lavo tirha ka swibedhlele swa government to be honest ni swi twa kahle ngopfu so hi tlangela na vona
So ni karhi ni lava ku tatisa ka leya muongori loyi a ku humaka I mean xivulavuri lexi a ku humaka ku fika kun'wanyani vaongori va hina mfumo wa hina wu va feyila somehow ivi hi fika hi va languteka tanihi vanhu vo ka va nga ri kahle ku na point yin'wana a ha ku yi veka kunyana ha ku hundzaku kwalaho ya ku ivi a hlangana na n'wana wun'wana a nga na vutsoniwa ku yimini a kha nghena movheni believe me Mr. Khalanga ni ze ni nga ringeta ku lava ku ti-engage na government ni pfuna hi tlhelo ra sweswo swa that kind of transport ni nghene hinkwako ni sungule Giyani communication manager ni hetelela ni ya fika Polokwane. I wanted to start that kind of transportation ya vanhu lava pfumalaka a ni nga lavi ti-funding ivile from the government because the way I'm planning I wanted to fund this on my own as a entrepreneur. So mara hi bakanyeriwe tlhelo hi le ku tivutiseni ku loko yi karhi hi bakanyeriwa tlhelo vaaki va ha ri ku xanisekeni i magoza wa hi fanelaka hi mateka ku va hi kota ku fika aka ku vavabyi va hina va kota ku pfuneka. So it's very much painful loko hi twa namuntlha ha vulavula hi ku na vanhu lava nga ku xanisekeni there and there mara ku ri ku hi ku va kona vanhu lava nga tisaka ku pfuneka ka vanhu vo karhi ivi government yi bakanyela tlhelo. I will say government because the person loyi a ni vulavula na yena a ri in charge a ri on behalf of government. Loko va yi bakanyela tlhelo swivangelo a va swi tisa a va ku yini? Swivangelo loko mina ni yi sungula a ni lave ku yi endla as non-emergency patient transport because loko mo yi cheka yi va yi nga ri na emergency the way doctor nga yi hlamuseli kona kwalani because yi nature strain. Then va ve va ni rhumela those other documents. Ti-document letiya a ti involve va ku yi fanele yi treatwa as EMS. Although mina for my application was not even EMS, I re non-emergency patient transport. Kuro ku loko na ha tlanga yona masunguleni loko sungula na yona Giyani swilo swi ve kahle. I even bought some cars, stretchers, wheelchairs, ibile under ka process ya ku ni fanele ni endla a dedicated car. Kuna timovha tin'wana ti na tail lift for vanhu lava tirhisaka ti-forklift. You just use that with the tail lift, you drop it down. Because you know what, ni experience ku na vanhu vo tala lava nga tikelweni. Ku na mavabyi yo tala ma nga kona sweswi ma ti-diabetes and so forth. Vanhu van'wanyana va exposeka loko va fanele va ya at the clinic for the checkups and all those things, Masters. So look, you see that they have to deflect. And the question is, I don't know how, because the last melding I think kumbe xani maka kwala ka nkarhi ni tshemba ku point ya n'wina yi raisiwile lexi nga xi endlaka ku ngo va ku twa with the powers that be ku vona va ri yini varhangeri lava va nga koho hi ndlela leyo sweswi na kuma tinhlokomhaka ta mahungu na vonge n'wamungwana ti Maluleke na ku twa tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we na vonge n'wamungwana ti Maluleke kusuka kwalano hi ta vuya hi dzika mina na wena kwala u nga yingisela u ri koho nhlekani leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. sweswo mingisela Munghana Lonene FM nangona ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM ku haxela thi kusuka a Giyani a Masingita Mall nhlekani lowu kasi ke mhaka leyi lava ku yi bula hi yo hi yaleya ni nga ku nyika nhlokomhaka ya yo timhaka n'wina mi yi ku hlawuleni vurhangeri mi yeli mi ya hlawula mi vone yini ka mahlawulele na leswi mi nga fambisa swona. Tlhandla kambirhi hi lava ku twa hi timhaka leti ti ku hlaseriwa ku Professor Maluleke hi timhaka ta TUT n'we mi tiva yini naswona ku ka mi nga vulavuli ku nga va ku ri yini ke ivi hi hetisela hi timhaka leti ti khumbaka sikunkulu leri ku nga leri hi nga ka rona hi ndlela yaleyo siku leri hi nga ka rona siku leri ri khumbaka vaongori ku nga siku ra voho vaongori hi ndlela yaleyo se sweswi mingisero me hi lava ku twa wehe hi ndlela yaleyo 0860 002 543 kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi sweswo mingisero me a hi ku twi ku n'wangulo wa wena wu ri yini cindani kombela mini tlangana nyana xin'wenyana xitsongo
ku na swin'wana swi fanele swi lunghisiwa la hi ta kota ku va hi vuya hi yisa mahlweni mi ta ni twa loko ni lunghisa ni ta mi khwenuta Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nangona ku Africa wa vulavula eka ku hashala wona Tix so kama singita mo le Gyan indlela ile kasi kuna mingisera nga talala ba ku pfuniwa sweswi vulavula ku mingisera lo vele ku fambiseni ku ya ku pfuna muhumelerisi wa mina la tintambyini la loko ka hetira va kha tirha hi matimba ku vona ku lava ku pfuneka va pfuneka se na sweswi ni vulavulaka kuna muyingiseri loyi a lava ku pfuneka hi swa timhaka ta swa vutshunguri se sweswi ni vulavulaka i le ku fambeni matimba ya xiyanimoya ya cancer swinene na va ndyangu se hi va khumbeli ku na vo va kota ku va landzelerisa ku va pfuneka njhani ku ya emahlweni leswiwani swi vanga hi ku ve ri va tlhele ku tala xibedhlele ko tala va ka va byeri ku a vuyani vhiki leri tako vuyani n'hweti leyi tako vuyani ku hambed ku ha yini kambe vafambisi sweswi va yime hi yo mhaka yeleyo ku vona leswaku a hetelela pfuneka kambe ke a hi tlheleleni ka mhaka leyi nga ka yona 0860 002 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntiri ku haxela wona T kusuka haleno a studio 1 ile Masingita Mall a Giyani hi ku tisela nongona ku walowo un'wana ku rito ra wena ri twala ri karhele ku hela ka vhiki loko hayi kona a ku ri na ntirho wo tala a hi sunguleni hi miyingiseri wo sungula hi loyi ndleka ya anga va kona la we ya famba kambe hi lava ku twa timhaka ti tele miyingiseri wa mina timhaka ti tele kambe hi lava ku hi languta ku na siku leri ra namuntlha ku nga siku ra vaongori ku na hoyi leyi van'wani va yimela ku tlhela ngopfungopfu va yimela ku tlhela loko munhu a kha a hemba a ku professor wa hina professor Tinyiko Maluleke va lava ku cinca TUT yi suka Giyani ya ka Sekhukhune a kha hemba vanhu va ka hina mi nga ndli nchumu wi swin'wana swa leswi swi hluphaka swoleswo kambe a hi sunguleni miyingiseri wo sungula hi loyi inhleka khalanga mi pfukile papa mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukile no sungula ku nghena laha Munghana Lonene ni munhu loyi ni rhandza ku yingisela xitichi lexi ngopfungopfu nongonoko lowu wa n'wini a cancer i Malaji kwala Davada ni lava ku vulavula hi leyi ya vaongori ya yimani ni bela mavoko vaongori lava va tirhaka hi ku tiyimisela swinene emitirhweni ya vona kambe hi languta lava va nga tirheki hi ku tiyimisela va kona ene ni tshama ni swi experience ni tatana loyi a na hamba ni fambisela n'wana exibedhlele xa le Letaba hi fambisiwa hi yisiwa eGarankuwa ku na swo tala leswi ni nga swi experience hi vaongori lava va ku va pfuka va ntirhweni va yela ku adya swikhafuthini hi ndlela leyi hi tshama hi ku ya hi muvulavuri loyi a nga vulavula hi church ra hala busha hala Mapulanini hi tshama hi tekiwa hi ambulance hi yisiwa a George Mukhari hi ri 11 ambulance leyi ya ku pfumala switulu va ni ximbedwana hala ndzeni ivi loko hi vuya ni fika ni yisa complain a xibedhlele xa le Khaba a yi landzelerisiwangi ni lo tlhela ni vuya ni ta yi landzelerisa ni kuma ku loko ni vuya ni byeriwa ku ri hayi tlhana i tsala nakambe complain ya wena yi ta yi heleketa ivi siku rin'wanyana loko se hi tlhelela eka check-up ya le ka George Mukhari hi nyikiwa quantum leyi a yi fanekele yi heleketa a George Mukhari loko no mi byela ku hi hume hi 12 ni matakuxa 12 ya nivusiku kambe a George Mukhari hi Africa hi 5:30 5:30 ya loko dyambu ri pela a ni friend se loko fika hi 5:30 loko dyambu ri pela ku endleka yini ni nga hleki khala loko hi huma a Letaba a hi nghena ka xibedhlele xa le Gapane ku tekiwa vanhu vambirhi ivi hi huma hi fika amuketi ku yimeriwa munhu loyi a sukaka a ri Phalavurwa a va tisela ku khadi ra ku famba va swayipa lomu ka ti-toll gate munhu a nga fiki ya suka amuketi dyambu se a ri tlhavile hi famba ha yima a Polokwane Mall of Africa
I mean Mall of the North. Mall of the North. Mata loko hi suka Mall of the North hi suka hi va Mathu na Ndzhenga. Mene vutisa ku sweswi hi fambaku hi kongoma kwala N1 hi ya kwini ku lomu hi ku hi ta kuma va chayile ku i minkarhi leyi va hi ri tilayinini ta ku vona dokodela va ku hi ta fika ana kwani nga ri muchayeri a ni ri muheleketi wa muvabyi va fostela hi famba hi kha hi hundza no off ramp ya loko hi vuya hi fika exibedhlele loko rixa ni fike na analogy ya complain ni mi byela ku ri mehe tanihileswi a ni heleketa n'wana loyi a twa ku vava ni nga va ni lojile ti-complain ta ku tlula 5 a xibedhlele xa Letaba ku hava na yin'we leyi va nga tshama va ni vitana va ku tana hi ta khomisana hi mhaka leyi nga tshama i ta vulavula hi yona ku fikela na namuntlha lo za ni tingalela loko ni ta buku leyi a vulavula hi mhaka ya le mapulanini ni twa ni khumbeka ngopfu ni twa ku vava hi ku hi swilo leswi ni nga swi vona hi matihlo ni tshama ni khomana ni tiwacheni na loyi na mupfuneki muchayeri wa ambulance loyi va nga tshama va n'wi tisa siku rin'wanyana wa ni khomana na tiwacheni exibedhlele hi khomana hi tiwacheni hi mhaka ku ku na loyi a hi famba na hi wa ku twa ku vava i hlamusele ku phala ni twa vavanuna lava va vulavula hi ku taxi leyi va nga hi tisela yona namuntlha a yi biriki ita loko ni va confronta va ku ka mehe No, ni mitwili papa ni mitwili nchava ku hi ta heta xitori lexi nge heli malachi ni khetsile swinene loko mi tena tlhelo rero kambe mhaka yi kulu xifaniso lexi mi hi nyikaku i timhaka ti kumbexani vandewu le rihanyo na vona va nga fanela ku va ta vulavula hi swoho ku onge ti swi swa vona swi fika kun'wana swi nga hlangani ngopfungopfu ka ku vanhu munhu khadi ri tshama na munhu kun'wana hi mhaka ya yini hi ndlela leyo i yin'wana ya mintlhontlho leyi hetelela ku yiva koho loko kha hi langutaka timhaka leti ti khumbanaka na vukorhokeri hi tlhelo leri hi vulavula hi leri mhaka hikokwalaho ka ku va ku ri siku ra vaongori namuntlha hi ndlela yeleyo kambe a hi hundzeni hi laha hi ta va ya yisa mahlweni ka leswi leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela ku ya kaxela twi hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula ka nhlekani lowu nongona ku Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula a hi twi na wena ku angula u ku yini eka timhaka leti hi bulaka hi tona nhlekani lowu siku rikulu leri siku ra vaongori ku na un'wana muongori ni n'wi tivaka a nga tswariwa hi siku leri fanaka se kambe a hi le ka swona namuntlha a hi ku tumikisa ro mina 0860002543 a hi ku tumikisa ro mina nhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene inkombo phethe inhlekani mfukile hi pfukile minjhani papa hi pfukile i xikalavito butphethe anda ku angula ka liya ya nhlayiseko wa vaaki liya mi nga yi veka liya le masunguleni nongonoko ya mi ta hlamusela ku ako va valungu ntsena va fambaku va hluphekaku kambe na vanhu vantima va hlupheka ya ene ku ya ku langutisa mavonele ma mina lava hluphekaku ngopfu i vanhu vantima hi ku hi xanisana hi xihina aka miganga leyi va ku hi karhi hi hanya eka yona ene lava fanekela ku va vanhu lava va hi pfunaku a ni vuli ku ri vanhu hinkwavo kambe loko hi ta languta aka tlhelo ra xinawu xiphorisa loko xi faneke xi ta xi ta kota ku xi ta landzelerisa mhaka nkarhi wun'wanyani ku va timhaka ta ku va ku no tshamani mi swi vulavula hi xindyangu laha mi kuma ku van'wanyani va hetelela va xaniseka lava matimba va xanisa vo pfumala matimba ene swa endleka swilo leswiwani ku nkarhi wun'wani mi kuma ku vanhu va teka maphorisa va na ku teka timali leti va nyikiwaka toho ku bama tingwenya ti etlela ivi va hetelela mhaka va nga ti yisi mahlweni se swi sukela kwalayani that's why mi kuma ku ri hetelela hi va hi karhi hi xaniseka ngopfu kambe hi nga cinci xiyimo lexi ku nge fiki laha hi nga vulaka ku xiyimo xa cinciwa hi nge xi cinci xi nga cinceka butphethe mara macincelo ma ko i ku kumeka swin'wanyani swi endliwa hi ndlela yo karhi ni ta mi nyiketa xikombiso xin'wanyani ma swi twa ku ku fana na n'wina mi nga lowu dyondzela ntirho walowo loko mo hleketa ku la ku ta teka mali yo ba mati tin'wana ti etlela ku pfalapfala swin'wanyana a mi nge pfumeli hi ku mi suke mu wu rhandza kambe loko mo langutisa vanhu vo tala a ni vula ku hinkwavo ko tala mfumo wa hina loko u ri na matric
u kuma u va na license u ya va phorisa ka SAPS u va traffic cop u nghena aka JNPD and ko tata loko mo langutisa van'wana vanhu va lava ku va ku ri ti-drop outs and loko mina nguta namuntlha hi tlangela vaongori hi ku va ya swi dyondzela va pasa that's why ntirho lowu ya va wu rhandza leswi va swi rhandza mina ni lave ku va dokodela Buttpet ni fika university swi ni tsandza a ku tsandzekeni ka mina a university na vuya ni ta va phorisa ni ta tirha ku hetiseka milorho ya mina a ku ri ku va na mali yo tala ni holariwa ngopfu ene mfumo wa hina yesu maphorisa a va holeli ku fikela kwalani vo ririsiwa ku talatala visweti byi nyike matimba that's why va hetela va andlala mavoko va yini va amukela timali to ta to huma ka vanhu van'wanyana va nga ti hetiseka a swi tshamisekanga tiko leri ri borini mara government a yo cinca maendlelo xiphorisa munhu a nghena xikolo malembe mambirhi kumbe manharhu ivi hi lembe leri ra vu-4 kumbe ra vunharhu a endla yona training ya liya va yi endlaku ya 6 months mara a henhleni ka ku munhu loyiwani u tokotini hi tlhelo swa tibuku a swi ta hi pfuna na ku nkarhi wun'wanyani loko va tsala xitatimende xi nga ta ka xi nga fiki xi lahlekisa case ya ku heteleleni loko na vula hi leswi ntsundzuka siku rin'wanyani a hi ri kun'wani Soweto a mutini wun'wanyani taxi yi ta yi fika yi ba yindlu yi ba khumbi yi ba yindlu yi nghenela andzeni loko ya police station ya ku tsaleni ka statement loko n'wi hlamusela loyi a hi ku pfuneni phorisa ra xisati leri la ri hetelela ri ku ha ri delela hi ku n'wi byela ku a tsala swa so ye a nga tsali swona loko a hi hlela statement a hi swona hi lahlekisa case ya hina hina hi ku byela ku swi endlekisa xi leswi ni nyikani xipasonyana xitsongo ku aku ku ndleke yini ivi n'wina mi ku a tsala yini yena a ku ndleke yini lexi hi nga xi vulavula hi te we had a loud banging noise ma swi twisisa and hi nga swi nga si ze swi ya kule we suddenly realized ku there was a vehicle inside the house we boxe ku nghena ndzeni yena a ya ku hi te we had an unusual sound vela swi vula ku ri sound liya kahlekahle hi toloverile kwa ku namuntlha yi fike yi cinca yi nga ha vi leyi hi nga yi twisa xiswona se ma swona ku a swi ya ku lahlekiseni ka swin'wana kwalahaya se problem yaleyo mfumo wa hina a wu endli ku va Buttpet va phorisa a va yi xikolweni malembe manharhu va fika va leteriwa obviously aka languages leti nga ta tin'wani ta ti-subject nga lani ku ta ku ri English va dyondza matsalele ya xilungu kahle hi ku loko mo pfumela Buttpet xilungu loko i xi pasa aka matric loko u huma ka xikolo xa mfumo ko talatala le makaya leyi loko se ya university xi fika kun'wana xilungu xa we xi antswa a xi fani na xi leyi a wu xi rhanga i xi hleketa hi Xitsonga u vuya u xisa ni mi twile swilo exikolweni va ta swi voneka inkombo inkombo ta mina cancer 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela ku haxela vona twi kusuka la studio 1 ile Masingita Mall again nongona ku Afrika wa vulavula 0860002543 ay ku twena ku angula ku yini nhleka swi tikomba ngeti komishani yimani sungana ni langutala komishani ni na swi tiva ku lono ze ku ni hlekani ku hi swo loko a ni fanele ni ye kun'wana kambe yimani sungana ni kambisisa ku i himpela na swi tiva ku dyondla mo a swi ku ni unda la tabe hi samuhleni ta kalesi ti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela studio 2 studio 1A ila nga coming sero Munghana Lonene FM again ay Masingita Mall ay ku tumingisero mina ku angula ku yini ku ya mahlweni 0860002543 u kandisa na rito eka nomboro ya ntolovelo ya 0657443911 ebola na professor Hlengani Mathebola loko ibe mongena msaba ya awara yan'we kusuka kwalano ebola na mtshamaxitulu wa African National Congress Amopani tatana Puleshai ibe kusuka kona ebola na tatana Elvis Masokga mhleri wa hina wa tipolitiki lava nga ta hi pfuna ku va hi twisisa mhaka leyi kantswa kambe hambiswiritano hi ta bula na vona hinkwavo ku landzelela ntana ndaka mahungu ya misava ya awara yan'we sweswi a hi sungule la hi twa ku mingiseri loyi a yi ri yini yena nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene
Aye papa. Ninjani? Efokele ngobona. Okay. Mina na ta vulavula ya vaongori. Yeah. Ko va titliliniki leti nga tshama ti ni file a na ta vulavula hi tona na ta vulavula leyi yi ni khoma kahle laha ni hleketa ku ni more than 7 times anti ku feyila anti kumativita ko yi nga ri kahle. Na loko a ne la ri thakile tliliniki vanhu lava va tirhaka laha ku na munhu loyi a fambaka hi tilayini a famba ni cheka a lava pasa a langutisa loko a vona ku ri lonkulu a ku yisa leni loko a vona ku ri lontsongo u nga ku wa debelekanyana a wu tiyelangi tona then leyi ya huma yi ni yisa xibedhlele straight lava va la retired va bela mavoko 100% ku na siku rin'wana ndzi ni vabya ni ri laha ndlwini ka ni ya ntirhweni leya tliliniki yin'wana ni rivala vito ra yona laha dorobeni loko ni fika le ni va vona hi mpfuna nghena kwa yo twa vyana baba a wu demo se loko na hatla maka ku twa vyalwa ni hlamula ni kwa se ni hlamula hi tlhangani a ku yo a ku na tliliniki le ka n'wina hi loko ni suka hi 2 a tliliniki ya laha dorobeni laha ti hlantswiwaka kona loko na swi ri thavile a ni folangi layini ku ni vona ku ri munhu a yena va ni teka va ni yisa laha va ni yisaka kona ka va ni rhwala ni ya xibedhlele ko va problem tiphilisi ta ku va hi phakele ta ku fana ni kuma ku ti na tsandzeka na sivi na kunene leyo hi ku ri thavile tliliniki hinkwayo yi nga yona loko titliliniki hinkwato ka to va so kila sa South Africa ta number 1 Nemetel papa. Nemetel na cancer snane. Maswa ba nyika xifaniso xa ku a swi yo biya hinkwako se n'wina vaongori n'wina mi ngele ku tirheni kahle hayi tirhani kahle ku ya amahlweni van'wani va swi vona na langa la henhla na hi wa swi vona se n'we mi ri yini 0860 002 543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela aya mkele nungana mingiserilo nhlekani aye papa va tomi ngobana mi nge enyana rito kumbe xani le studio va ku mi enyana hi kota ku mi twa kahle mi rini n'we okay mina na ku tale ya vuhlayiseki botheta na ma tiva vuhlayiseki kahle mi ta ku vumunhu byi humile amunhwini loko mo langutisa mali hi xona xirhali xikulu xa hina vanhu because sweswi ni nge ri ku vulavuleni botheta murhangeri wa tiko ku murhangeri hi sayiti ra vukosi vurhangeri hi sayiti ra swa tipolitiki hinkwaswo leswi va swi endlaku hi swona swi endlaku vuhlayiseki byi va byi nga ha ri kona because mo langutisa botheta ematikoxikaya hi na vurhangeri bya vukosi lava va swi kotaka ku namuntlha botheta va fika va kuma ku na xitandi xi yimiwa ku fika va kuma ku na ndhawu yi yimini hi liya va fika va xavisela munhu hikuva a tini na mali va nga tivi ku u ta a huma kwihi i ta swi ndlisa ku yini swi fikisa ku yini xikombiso botheta aka Matiyani ku na misava ya kahle ngopfu ka Matiyani because hi le kusuhani na Kruger National Park ku na vanhu vo tala lava taku kusuka hi kolomo va ta xava tindhawu ka Matiyani hi nga swi tivi ku va huma kwihi na ku masiku lawa leswa swivibyo a swa ha khomi kusuka kwala matiko man'wana matikoxikaya so swi hetelela swi hlupha because mindzuku botheta mi ta vona hi bilidi se yi yimile ka bilidi liya mina ni ta ni fika ni xava ndhawu ka Matiyani ni ta na vanhu va mina kusuka ta vona hi kona a mi swi tiki va njhani kusuka kwala matiko kona va fika va tshama ka Matiyani va tlhela va fika va hi onhela botheta hina vaakatiko a swi tivi ta swisumela kwihi loko mi ya vutisa ka va vukosi va ku ndhawu i xaviseliwile hina i xaviseliwile ndhawu lezi tshamani mani a mi nge heteleli mi swi tiva ku mi ya kwihi mi ya ri na kwihi because ve le ku hoxetelani ni va ndhawu lezi ti vona hi xivona ematikoxikaya hi swona swi nga endla ku ni munhu byi huma munhu because munhu a ta kota endla vufende bya swo ta kota byi endla ka Matiyani a mi swi tivi ku huma kwini wun'wana hi sweswi va nge ku swi endleni ka Malamulele va ri vanhu lava nge le ku onheleni ka vaakatiko ka Malamulele i vanhu va le Zimbabwe i mani a swi tiva munhu wa le Zimbabwe a suka a ta fika ka Malamulele kule so mi tlhela mi fika mi n'wi amukela mi tshama na yena nkarhi wo leha vanhu lava botheta hi dya na vona vuswa hi endla na yini mara a hi vulavuli nchumu loko swilo swi ha sasekile siku swi baku hi kona hi sungulaka ku vulavula swi lava na hina vaakatiko botheta loko mi ta vona mina ni fika ka Manghena Profit wa mi nga tshami hansi mi vitana hi va hinkwenu va ka Manghena mi vitana na mi ku mugwambani u le kwihi ivi ni vula hayi mugwambani ni huma so ivi va hetelela va ku okay i va endla vulavisisi hi ta ku hlamula mugwambani va endla vulavisisi kusukela kwihi laha mi humaka ka Matiyani ku mugwambani ka Matiyani u hume va ku
gwambani hi n'wi suspectini hi ku leswo ngenonge mi ta kota ku swi tiva na n'wina ku munhu loyi a nga amukelekangi ku yi aka manghena purasini so a va ha endli vulavisisi loko mi ta botfet mo wela mi nghena mi tshama tikweni swi heleli kwalano ka xin'wana ku mo botfet ni mi twile vutomi na khensa swinene mhaka yin'wana ya nkoka swinene leyi ya vulavulaka yo leswiwani swi sukela ka timhaka letiya ti nga vuriwa ta leswaku van'wani va valungu lava fambaka va komba leswaku a ku hlayisekanga ku va ko laha Afrika-Dzonga ka vula hi ntiyiso ku na vanhu vo tala va hundzaka misaveni na Afrika-Dzonga va hundzaka misaveni hi ku dlawa siku na siku kambe ke xivutiso ku ta va ku loko ve va hundza misaveni hi ku dlawa siku na siku xana ku dlawa valungu ntsena ke kumbe na vantima va le ku dlayiweni nakona loko ku ri ku vantima va le ku dlayiweni i ncini lexi endliwaka ku va vantima va sirheleleka hi ku UN convention ya vula ku hina na mfanelo ya ku va hi hlayiseka nakona ku lava vuhlayiseki kusuka ka tiko riri hi nga eka rona i mhaka leyi kumbexana hi nga ta yi languta ku ya mahlweni ka yin'wana ya masiku i awara ya n'we henhla ka nhloko mingisirome a hi ku tikwala ku nga kona ku hoxa xandla njhani kambe hi siku na nitwa mahungu ya misava na bongi n'wamun'wanati Manuleke manikhosa nhlekani Nana FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hlekani botpet na muhumeleli kwalani Tindani kwalani yana mina ngilata vulavula hi lava ongoli mina la ta duduzela xitliniki hala ka ndhambi wa Zumirhala ya no mandate vaongori vanhu lava tirhaka na ndzika ngopfu va tirha swi ri va tirha hi ku hetiseka mina ni nga ku eka vona va khomisi sweswi va nga tshiki hi ku loko hi ya laha hi ngosa hi pfuneka hi kota ku famba ya la tshama kona se va tirha kahle swinene khixini balomiwa ka ndhambi ngopfu Enhlekani Butpete na muhumelerisi wa n'wina Ncindani kwalano Butpete a mene ri hoyo ka tinese ta tliliniki ya Mariveni i ya sweswi va nga siza na marhi loko matshuterile ya nga si oma u tlhe u vuye ene a va lava ku ta tiva ku i te na khadi kumbe i te na pasi xilo xikulu xa vo i ku tshungula tinese ta Mariveni ta tirha Butpete yana health center le nkongo wa wena Butpete ndlala yi ku khoma yi miyela yi za yi hela a ni ri vari me ni munhu wa ku fambela kwale va jika va yala ku loko ku ta un'wanyani sister mani tani hale office 1 2 3 wa huma wa famba Butpete nchana ku vula vito xikongomela hi ndhuma Enhlekani Butpete ya vatlangerisa vaongori mara mfumo lowu hi nga na wona wa ANC a wu va tekeli nhlokweni u nge pfuki u twe ka masipala va ku xota position leyi kalaka munhu mara loko swi ta hale ka vaongori hi ku a hi ma-cum rate a va qachiwi va tele ngopfu vanhu lava nga dyondza va dyondzela swa vuongori mara a va na mitirho wo tshama hi ku mfumo wa hina a wu hi tekeli nhlokweni loko swi ta ka timhaka ta rihanyo mara loko a vo hi le ka masipala a va ta va create-ile xipeyisi va ri ku tirheni langutana hambi hi la Gauteng Panyaza u endle swa mapanyaza swa ti-green beans ntirho wa vo a hi va voni vo jikajika la just ku a endleli ma-cum rate ku a ma vi na xinkwa so a hi kombela mfumo wa hina a wu va tekeli vaongori nhlokweni inkomu Butpete la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mativa muhumelerisi ku na nkulukumba un'wana a nga vulavula mhaka yin'wana ni lava mi hlayisa ntshaho walowo hi ta kota ku landzelerisa ku ya mahlweni ntshaho lowu a nga vula wa ku vaongori ka masipala mi nge twi va ku xota mutirhi kambe ka vaongori va xota hi mhaka kwa hi ma-comrade vanhu va hleketa laha handle la mingiseri wa Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula eka ku haxela vona T kusuka haleno a studio 1 ile Masingita Mall eka nhlekani lowu ntari loko hi sungula nongonoko lowu ni ku hi lava ku vulavula nyana nkatsongo hi timhaka ta ku sukusela masiku ndzhaku ku ve na
nkulukumba loyi a tsala mahungu yo hambanahambana a hehla swihehlo swa yena. Nkulukumba loyi i nkulukumba William Siripile Maphutha kumbe Maphutha, lava va ka va tsala papila va hehla swilo swo hambanahambana. Se ku hehla lokuwani ku hetelela ku vuya ndhawu yin'we ya ku ongeti ku na ku matshalatshala ya ku la ku ringeta ku va ku susiwa makungu ya ku simeka Tshwane University of Technology a Giyani ya fika a yi ya ka Sekhukhune. Se van'wani va nge a swi fambelani swoleswo. Na va ku bula na Professor Hlengani Mathebula hi ku ka andaka loko ni vone mintsalo yo hambanahambana ya nkulukumba William Maphutha hi voni nga sungula ku vona va n'wi hlamula hi ku kongoma hi ndlela yeleyo. Se ni la ku ringeta ku twa ku xana va susumetiwe hi yini na koho ntiyiso wa mhaka ku ri veni vona hi wihi nako hikokwalaho ka yini va vona swi ri na nkoka ku va va vulavula hi ku minkarhi ya ku tala van'wani va ku swi kahle ku timiyelela, van'wana ku miyelela vo lunga ivi swilo swi swi vona ka ongeti swi onhakile hi ndlela yeleyo. Prof Nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Nhlekani khalangana vayingiseri va Munghana Lonene ngopfungopfu ka Afrika wa Vulavula. Prof, ni vone tsalo leri mi nga ri tsala mi ri kongomiseka tatana William Maphutha lava a mi kha mi kombisa timhaka ta ku hambanahambana, kambe a ni lava hi sungula la ka ku mi sungule hi ku endla ntshaho kumbexani ntshaho lowu hi wo wu nga endla leswaku mi teka xigoza ra ku na n'we mi hlamula ntshaho lowu a wu vulavula ngopfu hi timhaka ta ku van'wani va vulavula van'wani a va vulavuli. Hikokwalaho ka yini mi sungule hi ntshaho lowu? Ni sungule hi ntshaho lowu ya khalanga hi ku se swi nga va swi fika matsalwa yo ringana 10 lawa tatana Maphutha va nga matsala kumbe va nga masponsora ku matsariwa va kha va vulavula hi mhaka yoho leyi yi ri yin'we ku nga vi na lowu a va hlamulaka handle ka va le university va nga ringeta ku hlamula, mara loko va mu hlamula a swi helo, so vo tshama a kha a hlamula na yena so ko kokaniwa ku ngheniwa ndhopeni a swi tivi na ku se i mani loyi a nga basa i mani loyi a nga byala hi mhaka ya ndope leyi yi nga kona. So ivi ni languta ni ku xana loko ku nga vi na munhu loyi a nga ta vulavula a nga ta va a nga yimeli university kambe a kota ku languta leswi swi nga swona swa ntiyiso, swi ta fika kwihi? Hi ku ni vona se swi kha swi rheta swi fika laha swi nga na mhaka ya xihlawuhlawu xa ku nga ku machangana Vatsonga va favoriwa, leswi se swi susiwa hala ka hina swi yiviwini leswi ya ku swi ya endliwa le a Giyani. Se hi laha ni nga vona ku laha nga ku se hi tota ndope na lomu ku nga fanelangiki. Timhaka ta le Giyani na timhaka ta le ka Sekhukhune a ti fani. Nakona nhluvuko wa le Giyani a swi vuli leswaku loko ku ri na nhluvuko a Giyani a Sekhukhune a ku fanelangi ku va na nhluvuko. Se hi nge ku loko ku kha ku endliwa nhluvuko ka Sekhukhune hi ku n'wi va ka Sekhukhune a mi fanelanga hi ku hina hi fanele ku va le Giyani hi ku rhanga hina hi va na nhluvuko. Xa vunharhu i ku va tatana Maphutha se a sungule na ku vulavula timhaka ta ku tatana Professor Tinyiko Maluleke u yive mbonelo lowu a wu susa ka Sekhukhune a wu yisa Giyani hikuva yena a kha a huma Giyani. Se rero ri vhele ri ni tlhava hi ku ni vhele ni swi vona ku leswi ha vulavuli hi timhaka ta ku university yi endla yini, hi vulavula hi ku munhu i Mutsonga. Loko se hi ya nghena ka timhaka ta ti-tribalism na ethnocentric conversations loko swo ka swi nga hlamuriwi mi ta hetelela mi kuma mi banani hi rhanga ro hisa tinyimpi ti nga va kona va Rwanda na kun'wani to yelana na swo sweswi. O hi rhanga hi vutima u nge se ya kule. Kube kahle. Okay. Ya na mahlweni Prof.
ya ku tima ka hina hi fanele hi tima hi ti-facts ku a hi vulavuleni ti-facts hi nga vulavuli leswi swi nga consideriwaku ku i mijamujamu tanihileswi ntatani loyi a tsarisa xiswona. Loko hi vulavula hi ti-facts ku ya hi laha mi kombaka ko prof a hi sunguleni la ka ku twakala ku ri ku na MOU, memorandum of understanding, leyi a yi nga ko exikarhi ka vaaki va ka na vuhosi bya ka Sekhukhune na Tshwane University of Technology. Yi va yi kha yi ku yini? So a hi sunguleni la Khalanga, mina ni wa ka Makhuva, ni wa ka Khalanga, ni wa ka Mathebula, ni wa vuhosi wa le vuhosini bya ka Valoyi leyi rhangeliwaku kona hi hosi N'wamitwa. Se ni timhaka ta vuhosi i timhaka leti ti hloniphaka swinene. Na kwala ka tsala ra mina ni kombetini ku leswaku tatana loyi a ni tshembi ku leswi a swi vulavulaka u swi vulavula a yimeri vuhosi na rixaka ra Bapedi. U ti vulavulela yena leswi a lavaka ku vulavula swona. Ku na memorandum lowu nga sayiniwa hi vuhosi bya ka Sekhukhune kumbe rixaka ra ka Sekhukhune leri ri nga rhangeriwa hi King kumbe mukhomeri wa King ku nga Thulare, Mani Thulare lava ha ku hetiwa ku vekiwa ku nga ri khale. Memorandum lowu wu sayiniwe loko va ha ri acting hi ti 20 ta May 2021. A xikarhi ka memorandum lowu hi ku ni voni leswi university yi nga hlamula ivi va pharana memorandum lowu ya ku ri un'wana na un'wana loyi a kotaka ku hlaya a ti hlayeli. Wu na ti-responsibilities, ku na ti-responsibilities tinharhu ta TUT na ti-responsibilities tinharhu ta Royal Bapedi Kingdom. So the responsibilities of the Royal Bapedi Kingdom is facilitation of discussions and partnership with key stakeholders, collaboration with TUT and other stakeholders on research and development projects, identification of research projects commissioned by the Bapedi Kingdom. Ileswi Bapedi Kingdom ifanele ku swi endla sweswo. Ivi TUT on the other hand, lexi responsibility at TUT nga xona i collaboration with Bapedi Kingdom on TUT commissioned research, provision of research expertise and academic leadership, collaboration with Bapedi Kingdom in fostering the aims of the MOU. Hi swona sweswo swi nga a hi tshikeni ti-legalities na swin'wana na swin'wana. Hi sweswo swi nga ka MOU sweswo swa 6. Hi leswi ku nga pfumelelaniwa hi swona ka MOU. Ka MOU loya ku hava na rito na rin'we leri ri ngo campus kumbe university leyi nga ta akiwa ka Sekhukhune. A swi kona sweswo. Xa vumbirhi i ku university loko mi languta ti-university ta public a hi vulavula hi ti-fly by night, a hi vulavula hi ti-private university, hi vulavula hi university leyi nga ya mfumo kumbe yi nga ya ximfumo, that which we call public universities. Ti hava authority kumbe maendlelo ya ku kota ku decide ku ri hi ta veka university laya ivi kumbe hi ta pfula campus laya. Sweswo swi endliwa hi mfumo, swi endliwa hi Department of Higher Education. Loko Department of Higher Education ku yimela mfumo wa Afrika-Dzonga wo decide ku hi ta veka campus ka va Khalanga, and hi kombela n'wina va University ya N'walungu ku ri ku va n'wina mi nga ta langutana na campus leyi. University ya N'walungu a yi na decision kwalaho, yi nge endli nchumu hi ku department hi yona yi nga ta tlhela yi fanda sweswo ku humelela. University yi ta va an implementing agency. That's all that is there. So nkulukumba lo a nga swi twisisi university ya TUT yi nge ali leswi mfumo wu lavaka ku swi endliwa. Loko ku mfumo wo fambani a hi ngo Minister of Higher Education a ku fambani n'wina va university mi ya pfula university ya mining kumbe agriculture ka Sekhukhune.
hi ta fanele hi ya swi endla sweswo ku fana na sweswi tatana Blade Nzimande a nga suka na tatana Stan Mathabate va ta a Giyani va ku hi ta tirhisa khale ka Giyani College ku ri ku pfuliwa campus ya TUT yi fanele yi ta na sweswi TUT yi busy and yi ta pfula campus yeleyo hi nkarhi lowu timeline ya vona yi nga ta kota ku pfumela leswi swi nga twananisiwa xiswona so leswin'wani i maharihari a ku swi vula in simple terms a ku na ku na leswi swi nga endliwa TUT yi humi endleleni TUT yi yivi lexi a yi vanga lexiya ko lava ku bananisiwa tinxaka letimbirhi hi tinhloko swi nga fanelanga loko swi kha swi humelela swi kutani ku ve na matitwelo yo hambana yan'wana a ya vula leswaku kumbexani prof boho hi voxe tanihi vice chancellor a va fanele va hlamula hi ku kongomisiwa ka vona ku hi voho va nge le ku cinceni xiboho lexiwani swiboho leswi kumbexana na MOU leswiwani loko swi ka swi endleka prof a va ri kona ke nako va nga swi kota ku cinca xivumbeko xa matshamelo ya swilo prof Professor Maluleke mutirhi a swi vekeni kwalaho i mutirhi loko mfumo wu decidile loko council ya university yi decidini hi ku MOU loyi signiwe before Professor Maluleke a sungula a TUT loko council ya university yi decide ku leswi hi leswi nga ku swi endleni ku ya hi leswi mfumo wu nga directa ku hi swi endla ku hava lexi Professor Maluleke nga xi endlaka Professor Maluleke o va nhloko ya university u fanele a execute ti-instructions ta council ti-instruction ta mfumo leswi mfumo lavaka swona hi ku a hi mali ya yena a hi university ya yena o va mutirhi loyi a nga fanelaka ku a nga na term yo karhi leyi a fanele ku a yi conclude ku fambisa university leyi ku fana na university yin'wana na yin'wana leyi nga kona tikweni ra hina se loko ku ve switani ku nga va ku ri yini lexi endlaku ku na swi twa ku mi ri university yi hlamurile kambe tatana William a va yimi tlhandla kambirhi van'wani ve ri kumbexani prof na vo swi kahle leswi va nga ri ku hlamuleni van'wani va ku prof a va fanele va hlamula xona hi xi va vula yini loko va ku prof va hlamulanga prof va hlamurini a nga hlamuli hi vito ra yena hi ku hi yena a ku hi me tinyiko Maluleke le ku hlamuleni va hlamula hi university yi fanele yi hlamula statement lexi university yi nga xi humesa swi vula ku xi sanctioniwe hi vona professor hi ku fanele ku humesiwa ti-facts a va fanelanga va tlakuka va ku mina ni nga professor tinyiko Maluleke na se ni le ku hlamuleni hi leswi na leswi ni fanele lava ku hlamula swona a ni va tsaleni kwalano a ni hi vona nhloko ya university so va hlamurini loko president va ku mi swi twini sweswo loko ku hlawuriwa pope hala Italy a Rome tatana Mgwenya Vincent Mgwenya va hlayi statement ka TV na le ka radio na hinkwako a mi twangi munhu a ku hiri i Vincent Mgwenya nga ku hlaya va te president Ramaphosa va te mara a xi hlayiwa hi tatana Vincent Mgwenya se hi yisa ku yini mahlweni prof hi ku leswi mi nga sungurisa swona hi swo swi ni chavisaka swa ku tinxaka se ti sukelana hi swo swi nge le ku endleni tinyimpi ti nga heli a Democratic Republic of the Congo hi leswi nga endlisa xiximo lexi nga va koho hi 1994 a Rwanda tanihi sweswi mi nga kombisa hi yisa ku yini mahlweni ku fanele ku endleka yini kulukumba lowu fanele a tshama hansi Khalanga a tshame hansi a ku na nyimpi xikarhi ka Vapedi na Vatsonga a ku na ku hambana vanhu va lava va tirhisana kahle i vaakatiko va xifundzankulu xa Limpopo loko yena a ri na leswi a nga na swona a ti vulavulela ku mina ni nga munhu wo karhi ni lava ku ni ta kota ku ti kumela titenda ni ta kota ku endla yini a ni lava ku endla bindzu ti endlela bindzu ra mina then a compete na van'wana ku fana na sweswi va swi endlaku ku hala Giyani van'wani va ta ku va hey no mi nge endli leswi mi nge hlangani hey ku na yini ku va sivasiva a ku nyikiwa vanhu va le Giyani ntsena leswi na leswi i maniyani a hi yenseni mahlweni ntirho wa ku va na campus a Giyani
a hi seni mahlweni loko u ri n'wamabindzu landzelela ti-process u ya compete na van'wani u kuma bindzu ra wena hi ndlela yaleyo ivi u delivera ti-services leti va nga ta ku kombela ku ti delivera mara swa ku u ta sivasiva hi hala na hala ku ri swilo swi nga endleki kun'wana hi mhaka ku wena lomu laha u hleketaka ku ri kona u na strong point a swi le ku endlekeni sweswo hayi a hi yimeni nyana hi nge pushi va ri the old wounds ta ku vanhu va ya ku no ku hluvuka ngopfu hala a kule ku hluvukeni hi ku n'wemi Basotho hina hi Machangana hina hi yini no in fact na loko mo langutisa tatani Khalanga loko mo langutisa campus leyi nga ta va kona Giyani mi nga kuma leswaku machudeni lava nga ta tala kwala a hi vanhu vo huma Giyani ntsena va ta huma hinkwako lomu you know loko mo languta campus ya TUT leyi nga le a Nasikananeni a Garankuwa loko mo ya mi nga hleketa ku mi le KwaZulu-Natal tele vanhu vo huma KwaZulu-Natal va huma kule va fika laya hikuva vanhu va fanele va ya lomu va lavaka kona lava nga ta kota ku dyondza kona ku ri yi domicile na Giyani it's a different story vana va le Giyani a va vi na nhluvuko a va vi na university leyi va nga ta va ri kusuhana na yona and all that but ultimately a wu nga admitiwi hikuva u kha huma Giyani u ta admitiwa hikuva u ri na timfanelo leti lavaka ti endla ku kota ku admitiwa loko u ya ka campus liya u nga va u kha huma a Free State u nga va u kha huma Cape Town u nga va u kha huma KwaZulu-Natal u nga va u kha huma eka Sekhukhune loko wena tidyondzo ta wena ta nyikiwa leti nga ta va ti ri Giyani u ta admitiwa so a hi tshikeni swilo swin'wana leyi ya university yi dyondzisa un'wana na un'wana loyi a nga na timfanelo leti ti endla ku a kota ku dyondzisiwa ku fana na yona Giyani college yaleyo yi ri koho malembe ndzhaku mina ni dyondze kona a hi dyondza na va Caspar Ndlovu wo huma a Mgungu Ndlovu a KZN a yi nga ri ya Vatsonga a yo va a Giyani khale na khale so hi swona ni tivulaka swona sweswo ni ngo a hi tirheni hi ti-facts leswin'wana leswi i milombyana a hi swi tshikeni kwalaha swo va milombyana leswo tala ti-facts ti ri memorandum of understanding wa Bapedi Kingdom na TUT xana wu na laha wu ngo university ya ka Sekhukhune ya mining na agriculture na answer is no memorandum lowuya wu ri ku fanele ku establishiwa campus leyi yi nga fanele yi endliwa hi vanhu va TUT a swi kona sweswo so lexi nga kona hi ku memorandum lowuya wa 5 years ntsena so from the 20 ta May 2021 mi fanele mi hlayela kusuka siku reriya ku ya fika ti 20 ta May the next date leyi nga ta vula ku 5 years which will be 2026 wu ta expire memo lowuya so va fanele va teka advantage ya sweswi memorandum lowu wa ha ri ku kona va languta ka timhaka ta ti-project leti ku nga academic project leti nga commissioniwaku hi vanhu va ka hi Bapedi Kingdom na ti-project leti nga commissioniwaku hi TUT ivi TUT yi ta nyiketa ti-expertise ta yona ti-academic expertise na ti-academic leadership hi leswi swi endla ku kuma ku university ya rhumela vanhu va senior kwalaya ku ya endla feasibility studies ta ku xana leswi hi nga kota ku swi endla leswi hi nga kota ku swi endla so loko munhu a vona swi kha swi endliwa ku ta vanhu va le henhla u va hleketa ku no swi vula ku ku tisiwa campus hi ku ti dean swi vula ku ta campus hi ku ti professor swi vula ku ta campus a hi swona sweswo leswi mina ni nga professor ni nga hlangana mathebula ni nga murhangeri wa xikolo xa swa mabindzu xa TUT loko no suka sweswi ni vhakacheli ka N'wamitwa
ni ya ti vonela sesi wa mina hosi wa mita xana ni nga fika ni ku no hi ya pfula campus ya TUT laha ya business school ta tithi ni nga swi hambi sweswi ni nga murhangeri ni nga n'wana wa kwalaya ni nga swi koti ku swi vula sweswo hi ku a hi mina mfumo mina ni fanele ni tirha swilo leswi ku ya hi leswi mfumo wu lavaka ku swi endliwa mfumo hi wona wu identify ku ti-needs hina hi deliver on the basis ya leswi mfumo wu lavaka swona nemetweni prof aya khesa swinene ku na un'wana nga ni rhumela hungu la i ri tsakise hi rito leri i khala nga sa ritwa ra milombyani enkulukumba Musa Chavani kambe mi swi ri tani khensini nkarhi wa kwena hlayisekani va na siku lerinene prof hi khensini ku va mi ve na van'wani veri i ku va na xivindi ku va munhu a yimisa voko laha un'wana a nghenisaka nhloko a saveni a ku ni nga voniwi hi khensini swinene prof no ku khensa hina khalanga na vayingiseri ha swi tiva ku a swi nga heleli kwalomu va ta hi rhuketela loko va swi lava mara a va rhuketeli va focusa ka ti-facts ti-facts hi leti loko sweswi ni nga vulavula a mi ni twanga ni ku he veri i yini u mbali jazi ra njhani u vuyilini nte a hi languteni ti-facts leswi ti-facts ti nga xiswona hi n'wi hlamula hi ti-facts leti nga kona kusuka kwalano hey ana mi twanga prof ni dline kusuka kwalano ai riqingho leri ya ri vuye ri tsema kambe hi khenseli swinene prof ku va mi kote ku va mi tisa tlhelo rolero a yini ni ya twa mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise kwini kusuka kwalano loko swi famba ku ya hi laha muhumelerisi va nga swi xaxametako hi bula na mutshamaxitulu laha ku hlawuriwaka ra vunharhu wa Norman Mashavani tatana Pulesha hi bula na vona sweswi hi twa ku se makungu ya ri yini yi fambe njhani conference kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya ta yimise kwini hlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela nangonako i Afrika wa vulavula ka kwashela wona Twix ka studio 1 ile Masingita Mall again hila inga kona mingseri wa Munghana Lonene FM ku ya hila ninga byeriwa hako hi tatana Eric Mchindani muhumelerisi wa me vete lava ninga tabani khani bula na vona kusuka aka Norman Mashavani region regional chairperson ku nga tatana Pule Shai se na kupfumela ku ri hi voanga na vona la layinini laha ni ta kota ku twa ku va ri timhaka tingani tatana Shai inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inhlekani na vayingiseri va Afrika vulavula anhleka ta kumbexani rito ri ta va ri file ntwe mi ka ku yimbeleliwa ngopfu va swi lamulele kwalani ka a ka ha ri na rito laha mi swi kotisa ku yini ku rito ra ha ri tani loko mi vita laniwa i boheke ku kumbela n'wana ku ri lamulelani rito ra hina ri kota ku vuya ri kota ku vulavula na vayingiseri a hi sunguleni kwala ka ku conference a yi tsandzeka ku tshama vhiki leri nga hela yi hetelele yi tshama yi tana sweswi yi nga vuya naswona hi nga se ta ka mbuyelo mi swi kotise ku yini ku vhiki leri se yi tshama endzhaku ka loko leriya ri nga hundza a yi tsandzeni ma vona loko mi endla ntirho wo karhi ku na the rules of the game in the ANC i tirhisa leswi ri ku guidelines ku ya conference now vhiki leriya a hi swi navela all of us ku ri yi tshama mara ti-branch general meetings ta ANC ti ve na ti-limitation because kun'wanyani a va twanani van'wanyani va kwenebetana hi swo karhi a swi boheka ku subjectiwa ka ti-process ta ti-dispute so hi kote ku na ti-dispute hinkwato i kuma ku ri hey hi solvini ka branch ka region hi solva ka province hi solva at the time ku va ka national kuma ku ri ta ha tele ene mi nge ngheni ka conference mi nga swi solva leswi ti-branch ti rilaka hi swona so hi boheka ku yingisela branch yin'wana na yin'wana because masiku lawa vanhu vo mi challenge a court and by the time you go there you must have given them every opportunity ku ri va yingiseriwa ku ri na wa khotsofala ku ri hi mampela leswi a va yi nyiki chance hi endleni a khotsofala kumbe a yi khotsofala so hi hlwerisa hi swona ku meka sure ku ri branch yin'wana na yin'wana leyi rilaka yi yingiseriwa right se loko mi languta leswi yi nga fambisa swona conference ku fika sweswiwani ma enetiseka hinkwaswo leswi nga humelela hi nga se langutaka ku yi fambise ku yini
loko mo nanguta what in the ANC va vita ku ri an ideal conference ya African National Congress. Of course ina benefit ya history anomen Mashavana a yi se tshama yi collapse conference ya ANC la ku hlanganeke di delegate. Maybe that's because yi chava vaakatiko, because ANC a ya yina yi ri nexe. ANC ya vanhu lavezitha ya vaakatiko loko se va te hlanganani mi lunghisa nhlangano hi chava ku ri loko ho ya mahlweni yi ona va yi langutini va ta fika va yi panisha laha ka ti-election. So this weekend after yi serve swilo hinkwaswo hi ve ready ku ri hi kota ku nghena. It's after mi ta tsundzuka ku ve na ti-branch ta ku ringana 5 ti ze ti lava ku ya court mara tilwara ta vona ti kuma ku ri a va na information because the branch a ti enetering, so a vo ti yela judge a za a kwata a va panisha hi definitive cost ku ri mi ta ni hakela because mi dele court nkarhi. So loko yi tshama hi landzele all the procedures and na conference loko yi tshama hi landzelele every item ta program na ti-discussion ta kona a mi titwa ku ri yi ta le ndzeni ka ANC. A ni ri loko mi ri hala handle Bootpet mi ta ku ri laya ku ya nwiwa nyimbi laya ku ta chovaniwa hi switulo no ANC yi nyike a credible conference leyi na vaakatiko va ta ri ku hi leswi i swi tivaka hi ANC and we're very proud as Nonweni Mashavani loko yi kote ku endla sweswo. Se loko mi hlawuriwa ni ku languteni la a ku ri na third term a ku ri na straight line ivi third term yi humelela i ncini xi ndaku ku mi vona swi ri na nkoka ku va na third term ngopfungopfu ka n'wehe tanihi mutshama xitulu? Xo sungula loko hi prepare conference ku na nkarhi lowu ANC yi byelaka marhavi ku ri hi mi pfulela ku ri mi nga campaigna mi kombisa ti-preference ta n'wina. For sure mi nga mo social media mi kombisa ku ri no hina yi tsakela third term lava ku yi tsakela Zumba Nation swa amukeleka hi nkarhi wa ku campaigna. Mara once ka conference yi lange varhangeri swi fa hi nkarhi walowo. So loko hi vulavula sweswi a ka ha ri na swa third term a ka ha ri swa straight line ku sale African National Congress. That's why I believe ku ri once everyone has used democratic process to contest that is used that preference wa swi kuma ndzhuti swi tshama. And I can tell you mi nge twi lava va vulavulaka i straight line va ya mahlweni va ku straight line mi nge twi va vulavulaka i vasete va ya mahlweni se ku vulavuriwa i responsibility ya varhangeri lava nyikiweke mandate wa ku unita the branches membera but also na ku reach out to communities ku va byela ku ri nhlangano wa n'wina hi lowu. So we are happy with the unity that was displayed at the level of the conference. This word ya unity yi tshama yi kha yi vuya i ncini kasi lexi xi mi hambanisaka loko mi kha mi ya ka conference lexi xi faneleke ku loko se mi heta conference mi ku we need to unite guys se hi famba hi ya mahlweni hi kota ku aka the organization going forward? And swi chuhisa vanhu vo tala because vo ta vulavula hi unity vanhu vo tala va nga yi twisi ku ri kasi unity in the revolution particularly ka a revolutionary organization like ANC yi tirha njhani. Ku na leswi mi ri ku unity leyi yi va ka mechanical leyi yi teka ungeti a ku na vanhu a ku na swilo swo hambana swilo leswi swo endleka ungeti mi tirhisa technology loko u pfula rivanti ro pfuleka na loko leya roho na rivatile ri tshameka kwala every time ho ri hisa leri vuela that unity is kind of mechanical. Mara ka ANC unity ya kona ile ya organic and loko ni fala conference tolo ifanise that unity ni mati lama khulukaka ndzeni ka nambu ku ri mati lawaya ma fuluwa ma ya ndhawu yin'we ma united mara mati lawaya ma na ti-waves ma na ti-tide kun'wana loko ma ri ma famba slow kun'wanyana ma famba fast ndhawu yin'wana ma fambaka kona ku deep kun'wana ku a bit shallow and hala mahlelo ku na ti-streams ti chela mati ka the same river ku kheriwe ti-locks na swilo leswi hinkwaswo mara mati loko ma famba kun'wana ma fika ma diverteka ma tshika nambu mara i mhaka ya internal interaction na reaction leyi humelaka ndzeni ka nambu mati man'wanyana ma tikuma ma humile ka nambu ma tshama outside nambu mara after nkarhi wo tala mati lawa ma famba through process ya seepage ma joyina mati lawa man'wanyana. So mi kuma unity ya hina ku ri leya ku ri namuntlha swilo swi ta famba so mara i mhaka ya the-concrete conditions swi kumeka swi ri laya a hi swa ku ri hatla yana. That's why mi vona na loko ya mahlweni mi ya vona the same leaders
lava a va tirhisa democratic process ku contesta vaya leader the programs ta ANC in the same region in le mena ku mi nge swi voni ku ri kasi a yi vona lavaya a yi ku va hambana no because we do that hi ri na responsibility ya ku ri nhlangano i vaakatiko and we must recover the lost ground ku ri hi kota ku ka ti-elections. Se swi vula ku lava a va famba hi tlhelo rin'wani leri loko va ku hlayiwa tivhoti a ri nga ri ku wineni xikombiso a hi nga twi va kha va ku mera wa le kwihi wa rikholiwa mera wa le kwihi wa sweswo phela phela loko yo maka loko mi tirha na n'wina kwalani mo fika mi va na vulolo mi tlela kwalani va ta mi caca ntirhweni a swi vuli ku ri loko ka conference ni ri executive mayor ni ri chairman loko no fika ni va na vulolo swi nga fambi ka masipala a ku na ANC leyi fanele ku ri recall I will be recalled very immediately. Now every deployee loyi a rumiweke u boheka ku accounta ka ANC. That's why it's accountability na ku ri secretary la ka office va boheka ku tlanga oversight over the deployees ku cheka ku ri vukorhokeri bya fika vanhu na whether u chairperson u deputy chairperson u mayor someone else accountability ka ANC tshama yi ri kona. What we emphasize i ku na loko moku vanhu va ri va losing because ka ANC a hi swi tivi sweswo tiva ku wina ANC hovini mi ta vona va nyikiwa ti-responsibility ta ku ya mahlweni ku korekela xixava xa hina because a ku biwi munhu layani ku lwisiwa na ti-limitation ta ku ri hi kota ku strengtheneka ku pfuneta vanhu va hina. A hetseleni nto un'wani a kha a nga ni voni a kha a vulavula na mina ni nge mi byeli ku a ri ka tlhelo rihi a ka ku se ANC kho yi file la nomeni Mashavani hayi kho yi file mi ya n'wi byela yini munhu yaloye hi loyi a mi ri na yena kwalaho a mi ri na hi kwalaho holweni ni n'wi twa kha a vulavula kun'wana kwalomu ku fambeni a ni kha ni famba a ku leadership leyi nga huma ANC kho yi file la nomeni Mashavani a ri tlhelo ra ka ANC in the first place because ka ANC yi pfumelela mavonelo hinkwawo mo hambanahambana because that kind of comment and input yi mi pfuneta ku sharpena ku ri mi endla inquiry into the thinking ya this cadre. Loko a mi nyika thinking ma swi kota ku integrate ka ti-program of action leti toloketo ku ri these are part of the concern. Let's stand up with ANC yi nga fika stage va ri ku ya fa. We have done everything mi ta vona program of action la ita mobilize ka na yena as a ya strateni a campaign ANC ku ri usuka moya wa ku ri ANC ya nge hi munhu ka ti-party tin'wanyani this time. All the leaders who contested were in that conference until they came, they congratulated, and we are with them, we are talking to them as and when we speak to you now, Kalang. So, un'wana I ri ni mi vutisa ku ka the next 5 years what is your priority area leyi mi nge namuntlha loko mi nga si famba ka Munghana Lonene FM mi famba mi yi vorile? ila ku heta project ya mati a Giyani phase 2 yata. We must give the people of Giyani mati because one, in terms of the multidimensional poverty index, Giyani is the poorest of all the municipalities in the district. We're standing at around 8% of the poverty-stricken ratio. Number 2, mphakelo wa mati across the entire district a priority. The municipality ta hina ti lose revenue because kuna mati mo khuluka landzeleni storage spillage. We call for a renewed operation maintenance plan na response plan ya ku ri kota ku pfuneta vanhu va hina laya. We've also gone a bit forward Kalanga ku ri ita boheka ku triggera economy ya hina hi langutele ti-catalytic project leti fambisiwaka hi mfumo la ku fambisa ka ANC. Loko moya va Shanguni Gate campus economy leyi taka through TUT a Giyani. Loko moya a Mshipatsela the energy project ta 9 billion na ka kona alikava including Atani. The airport license leyi fanele ku va international amaruleni loko va kona currently maruleni airport leya Gateway is the busiest. Leya polokwane leya akuna nchumu laya. The actual real airport is here. Loko moya it 15 years kana va mundzungu ya so wa mune ya wa mune
Yeah. Le ka sweswi swi swi go in the entertainment industry kuna leswi va ri ku Ecanes Premier Festival la ti-film or ti-movies letintshwa va ti-premiere mi ti vona kuna film yin'wana va ri Mission Impossible yi endliwe kwala Hoedspruit kwala, therefore mi ta vona ku saseka from a tourism point of view at section to car, and that thing endla ku international tourists ita kwala. So we need to improve all these sectors of economy and that SLAs, not MOUs, not private community kuri yi kota ku tisa ti-skills na ku seketela ti-SMMEs va kota ku contribute in the job creation. Loko kota ku endla sweswo, I can be able to say to you we have done our part in terms of elevating vutomi bya vanhu va hina khala. Tatana Pulesha Ikensiri swinene antivi ni mi vitana ku yini, ni mi vitana ku chairperson ya Norman Mashavani kumbe ni mi vitana EM kumbe ni mi vitana former mayor ya Phalaborwa ni ku yini? Mo ni vitana Mutuvasi. Mutuvasi Ikensiri swinene loko se va te ya isilamulele ivi mi lamulelana Ikensiri vana na siku lerinene ku tiya ku engeta. Ku tiya ku engeta ngada. Inkom para ba bulana bona emtsamastori wa Norman Mashavane ANC lava ai bulana bona tatana Mutuvasi Puleshai hi ndlela yele se hi boka hi bulana bona mingisero mkanano na FM baka ba nyika xifaniso xa la va nga famba ko yin'wana yi tshamangi yi khisa mina a hi lava yo tatana Jimmy Machaka ku va ta hi byela ku hikokwalaho ka yini yi khisa mina kambe va ha kumekangi a hi pfumeleni ku siku rin'wana va ta hi byela ku endla ka yini hi ndlela yaleyo. Loko Capricorn yi nga yi khisa mini Waterberg yi fambe njhani yi fika kwihi hi yo ni nga se twa ku nchumu loko ni kha ni lavisisa la a ni le ku voneni nchumu ta kota ku tiva ku se ti helerile ke loko se ti helerile ti kungela ti ka ti lava ku ya teka mani se sweswo mingisero mnganano na FM na kona ku Afrika wa vulavula a hi tweneni muhleri wa tipolitiki lava va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ku antswa tatana Elvis Masuka na vateka andhaka leswi eli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Iyo mhaka hi ku rhambele tatana Elvis Masuka muhleri wa hina wa tipolitiki lava hi lava ku languta ku tipolitics ta ANC ti famba njhani hi ku vona ka vona ngopfungopfu ka xifundza xa Limpopo. Tatana Masuka, good afternoon and welcome to Mnganano na FM. Nhlekani? Hey, Tatani Pet. What a beautiful and a wonderful moment. Long time no see in Tatani Pet. Very long time. Very long time. I was even complaining to my producer this morning and said, like, where is Tatana Masuka? And then he said, no, I will check him. And go, hey, you should. We need to speak to him today. No, absolutely, Tatani Pet. Very much, man, to talk to you after such a long time. Actually, you deserve all sorts of greetings. You deserve Merry Christmas, Happy New Year, Good Friday, all those beautiful Valentine's Day. No, I can't say Tatana Masuka, man. We are in that climate or environment or situation, or you call it whichever way, Tatana Masuka, where in the branches of the African National Congress in Limpopo are amalgamating in going to their regional conferences to elect new leaders and new leadership. Some conferences do go through, some conferences do not go through, they get collapsed, some go to court. Can you give us an analysis of what you're seeing in this very time? You know, Tatani Pet, indeed, you are very much correct. We are witnessing both, encouraging and depressing moments within the ANC. A simple example, an inspirational, moment revolves around the Mopani elective conference. It went ahead without any major hiccup. They were able to elect the new regional executive committee. But on the other side, you encounter depressing, moment where members of the ANC cadres in the Pitamkaba region continue to fail to meet and elect new regional leaders. And if you compare these two contrasting scenarios, you realize that, you have got a new brand of membership that are willing to become bigger than their own organization with regard to the Pitamkaba region.
These members are not willing to compromise themselves for the sake of the success of their own organization. Yes, political differences will always be there, but your organization must never become smaller than you. You must always become subservient to it. At the end of the day, you collapse all your petty and minor differences into the survival of the organization. And that's exactly what the Mopani ANC was able to do. It doesn't mean differences were not there. Contestations were there, but at the end of the day, they realized in Mopani ANC that the ANC is bigger than us. And it is this kind of ideological and revolutionary consciousness that define liberation movements during the time when liberation movements across the African continent were fighting. They put their country first. They put their society first. They were willing to even be killed, to be assassinated, to be tortured, so that one day democracy can come to South Africa, can come to Zimbabwe, can come to Namibia, can come to Tanganyika, can come to Gambia. And unfortunately, this kind of a selfless sacrifice is missing in some structures or branches of the ANC. Why Mopani region was able to meet, convene, and elect leaders, but look, on the other side, their counterparts in Peter Mokaba region, even right now, they are still failing to meet. So you experience a situation whereby revolution and counter-revolution are coexisting within the ANC. That's why you find revolutionary morality prevailing in the Mopani region. They are able to meet and elect, but when it comes to Peter Mokaba region, counter-revolution has become endemic because members are not prepared to agree that the ANC is bigger than them. But then if we look into the history of Peter Mokaba, for example, is it common that they will struggle to meet like they are doing now? Because I thought maybe this was synonymous to what happens in Waterberg, but not in Peter Mokaba. Or do they have the history of always failing to meet either on time or as expected? It becomes a sporadic moment, and it always depends on the level and quality of political and ideological orientation that leaders from time to time they dispatch to members, particularly new members. If a region or a province of the ANC, becomes complacent, particularly the leadership, neglect this responsibility of educating members and new members ideologically and politically about what it means to be an ANC member, what is the meaning of the ANC in relation to its members, you might end up encountering this count of counter-revolutionary and counterproductive behaviors and tendencies among members. But if you become a structure of the ANC or a leadership of the ANC that continue to invest in political education, continue to remind members of where the organization come from, continue to remind them that, the supremacy of the organization must always supersede anything that you want. It's not all about your ambitions as an individual. It's not all about where you want to be elected, but the sustenance and the existence of your organization. It was formed in 1912. You ask yourself why the ANC was able to exist for more than 100 years despite the threats, despite the challenges that they encountered in more than 100 years, because it had the privilege of having leaders who were able to relegate their own personal ambitions and say the ANC will always remain bigger than our own ambitions. When we are told, let's march along this way, they always follow. But currently, we have got a different breed of ANC members and cadres. They are prepared to kill each other. They are prepared to toy the way they want. They are prepared to do anything, even throwing chairs and armaments at each other during elected conferences. They are not willing to allow the ANC to exist as long as their ambitions are not met. So that is what defines this difference, Tatani Pet. It speaks to the quality of membership you are having. I like this example. Peter Mokaba continued to fail to meet, but Mopani region, the very same members
different schools of thought, different factions, but all of them, they realize that the ANC is bigger than us. Even when I can see my faction is going to lose, but let's go ahead and contest. Because at the end of the day, we are not electing rival leaders. We are electing leaders of the ANC. And it is this kind of a spirit to say, I don't go there to win at all costs. If I lose, it's better the new leadership will be elected. The ANC wins. I think Gweteman Tache once mentioned something very much important. I think it was during the 2017 National Conference of the ANC. We come to this conference so that the ANC can win, not an individual, not a faction. And this kind of mentality, it must be inculcated in the minds of all ANC members and leaders that during elective conference, we must always make sure that the ANC wins, not an individual. So, as we conclude, Tatan Masoga, what does this do to the region? How it's perceived out there to the masses? Because if they fail rather to meet and elect new leadership, and some are saying we need to win at all cost, then surely it could have an effect on how it's perceived out there in the public, isn't it? Absolutely. No, Tatane Pet. The real endemic and powerful problem in the Peter Mokaba ANC region is that you have got super leaders and super members. People who believe they are far much bigger and greater than their own organization. And the moment you have got this kind of super leaders and super members in the Peter Mokaba ANC region, then forget about the ANC. They are prepared to do everything possible to achieve their own individual ambitions, even if it means they shovel the ANC into the political grave. It doesn't matter. But an advantage with other regions and provinces is that even though they know that we've got differences, these differences are there to build the ANC. Let's go ahead and elect whoever wins, the ANC as well. That is a problem. In any organization, any institution, the moment you start to create super leaders and super members, then the organization will die and those individuals will remain. That's where cult personality comes. The leadership whereby cult individuals, cult leaders becomes everything, even to a point whereby they become far much bigger and greater than their own organization. And that is an endemic problem when you analyze the micro tendencies and behaviors within the Peter Mokaba region, ANC. Tatan Masoga, you can see this, and I'm happy to have heard your voice again after such a long time. Otherwise, enjoy what is left of your Monday. Very much happy, Tatane Pet. Inkomo, my brother, best of the best. Thank you very much. Inkom. So mingisarongana non FM Tatana Elvis Masoga va komsait makatako swikahle ku mabandla kumbe swirho swi hetelela swi teka swiboho swa ku twisisa ku swi nge kuli ku tlula vandla. Loko ku ve vandla ri ta humelela swantswa ti hlengeletana ti ya mahlweni hi ndlela leyi a nge ri xiphiqo lexi nga koho ka region ya Peter Mokaba, kambe ke leya ya Mopani yi kote ku swi hundzisa hi ndlela yaleyo. Ya Waterberg ku na mahungu ya ku kwalaya ka va Khotavuxika hi ku yi nga ta nghena. A hi ti wena mingisero wa Munghana Lonene FM nakambe ka nongonoko lowu fanaka munduku nongonoko wa Afrika wa vula wo humelesiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula mana siku lerinene la studio la a ni ri na Sunduza wa ka Minga nongonoko dzumba na mina u landzela kwanda ka mahungu ya misava mana siku lerinene ani tata eka Manamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani Tshama hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela.